chini local representative mane loku bai chongjak MLA MDC rongni mung aro kori eka abono dawoi je team join visit khaina ni bagai abono khalaijaka aro ADC ni bo tongne representative eka government ni bo aro DM SDM office ni bo tongne representative te local jara songjana loku bai te local kisu leader bor bor tongne abono include khai ini abono team ko khai taka DM tabu mungda kha abono tabu tabuno dinai kagon eka aboni bagai no ini je lama ka sulaimani mo जों coba खालामनानै बिसिं जों कायसा लामा मांखा जे सक्सेसफुल मांखा ini जों सायमानो बेखाय mo join team खालामन परे ADC एलाका जे खबजक दंमोन बो बातिल फंक्शनाय दा आमते बागैनो ताबो join team ADC सह खायै आबो खालायजाकसिनाय सर जे नगर पंचायती तमन आबो कि ताबो 6 शिड्यूल एरिया तंनाय नाकि राननाय आबो 6 शिड्यूल एलाकानि जे एलाका क्लाइमेट जनरल एलाकाव नगर पंचायत खायतो आबो चिनि कोनो बाधा कर जों कोन आपत्ति थाया किन्तु एडिसि न खबु जा खायखाय आबो चिनि आपत्ति दंगो गो एडिसि एलाका न बादु आबो खायना नथ आबो ताबो जॉइन विजिट खायमानि या गुलो न एडिसि खायखाय आबो जॉइन विजिट नि रिपोर्ट अनुसारे नगर पंचायत न हयता आबो बादरि जाकसिनायता आमते खाय सालायता कारो जेहेतु चिनि अरनि लोकल MLA दंगो MDC दंगो बर दंग थाखाय चाव कारण अ समस्या तिनि बिश्रमगंजन समस्या अमनति जों विधानसभाति सानना नांनाय हयतो चिनि एडिसि काउन्सिल ti सानना नांगो एबनो बरंनि मुंनो आरो इनक्लुड खायखाय काहामने कारण जेहेतु बरं जनप्रतिनिधि का आबन बागै बंगनि मुंनो कका आं MLA चिनि बरं गोनां सुबुत देबरमा बे आं पक्सालायका ताबुन पक्सालायका MLA DM अफिसआव आसुतंफोर पक्सालायका लामाबो पक्सालायका बबो गसिका बतंनाय अतिमो एकाकाय आबोनि बागैनो जों ताबो थाङै आरो थानाय जे लामा कासुमा जागाव जाहाथे खाय अ लामा कासुमान बरनो बुजोबो तिनि रसानाय बागै जों थांदों